Ibihe byiza nanone ndabizi ko mukomeje kudukurikira ariko kandi mudukurikiye mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abantu mwese mudukurikiye by'umwihariko muri mu karere k'ibiyaga bigari nko mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ndabizi ko tubafite audience nyinshi cyane mudukurikira 5 kuri 5 mushaka kumenya ngo ni iki kivugwa mu Rwanda, n'iki kivugwa muri Kongo, muri Uganda, muri Tanzania, Burundi. Kenshi twibanda mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ikaze muri amakuru yacu kuri iyi camunsi cyangwa se kuri aya manywa. Nyuma y'aho u Rwanda rugiraniye amasezerano akomeye cyane igihugu cya South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo, murabizi ko byasaga nk'ibihugu byombi byaba byaracanye umubano cyangwa se imikoranire itifashe neza, ahanini bishingiye ku birego bitandukanye bagiye bashinjanya. U Rwanda rwo rwashinjaga Afurika y'Epfo gucumbikira abantu bashatse kurungabanyiriza umutekano, barimo na General Kayumba Nyamwasa wahoze mu ngabo z'u Rwanda ariko akaza guhungirayo. Rero akaba ari umuyobozi w'umutwe wa RNC, Rwanda National Congress. Ni umutwe wagiye ugerageza kenshi guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'uko rero hasinywe ayo masezerano, amakuru aturuka muri RNC by'umwihariko muri Pretoria ndetse muri Afurika y'Epfo muri rusange aravuga yuko ibintu bitifashe neza, ndetse General Kayumba Nyamwasa ashobora kuba ari mu buhungiro. Ni makuru atugeraho muri aka kanya. Mbere gato yuko ngaruka kuri iyo nkuru kuko byose ndabifite, reka mbanze mbabwire ko mu makuru mu buryo bw'incamake akomeje kugenda avugwa muri aka kanya. Reka mbabwire ko biramenyekana nimba Libani iri mu masezerano mu gihe Israel yagize ibitero bishasha. Kimwe mu bibazo bikomeye cyane bikiri ku meza mu masezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran no kutumvikana kuri hagati ya Israel na Libani. Kugeza ubu ntibiramenyekana neza nimba Libani rero iri mu bigize amasezerano, ariko ibinyamakuru vya leta ya Libani bivuga ko ingabo za Israel zagabye ibindi bitero bishyashya mu manuko bwa Libani cyangwa se mu majyepfo ya Libani. Igisirikare ca Israel ntikiragira ico kivuga kuri ivyo bitero, ariko cahora kandi kivuga ko kiriko kigira ibitero ku murwi w'abarwanyi wa Hezbollah ushigikiwe na Iran. Perezida wa Libani yitwa Joseph Aoun yavuze ko ibiganiro igihugu ciwe kiriko kandi kiragira na Israel byigenga kandi bitafitanye isano n'amasezerano hagati ya Amerika na Iran, ariko yavuze ko ashimira igihugu cyose kidufasha harimo na Iran. Donald Trump nawe kandi yahamagariye Israel kwitwararika kurushiriza ivyerekeye Libani, ariko yongera avuga ko uko kukumvikana ari intambara ntoya itazogira ingaruka cyane ku masezerano Amerika iriko iragirana na Iran. Hagati aho itangazo rusange ryasohowe uno munsi ndetse n'abarongozi b'ibihugu vya G7 harimo na Trump rivuga ko bashigikiye agahenge k'intambara gakomeye kari kwihuta muri Libani hamwe no twigoro twa leta Beirut ko kwaka ibirwanisho uyu mutwe wa Hezbollah. Trump wavuga ko amasezerano na Iran ataraba, ariko akababurira ko ashobora kandi gusubira gutera ibisasu nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Gusa ariko kandi hari andi makuru akomeye cyane atugeraho kujyanye n'iyi intambara, aho amakuru avuga yuko nahoze nyasoma mu kanya gatoya, aho Trump na perezida wa Iran basinye amasezerano y'ibanze agamije kurangiza intambara. Bivuga ko abakuru b'ibihugu ba Amerika na Iran bashize umukono ku masezerano y'ibanze afise intumbero yo kurangiza intambara, ivyatumye aca atangura kandi kuja mu ngiro buno nyene. Bimwe mu biri muri ayo masezerano no yugururwa ry'umuhora Hormuz, ugushiraho ikigega ca miliyardi 300 z'amadolari kizofasha gusanura ivyononekaye muri Iran, hamwe nuko Amerika kandi izokuraho ibihano vyose yafatiye Iran. Ariko rero ikibazo c'umugambi wa nucleaire wa Iran ari naco Amerika kandi yavuze ko catumye haba iyo ntambara kiracarindiriye ibiganiro bizomara iminsi 60, ikiringo gishobora kandi no kongerezwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yashiriye umukono kuri amasezerano mu Faransa aho yari mu nama G7. Yashigikiye asigura ko azokingira isi akarambaraye ku butunzi, ariko kandi aburira ko Amerika kandi izosubira kwakiriza umucanwa w'amabombe kuri Iran hamwe ataboneka amasezerano ya nyuma. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian nawe nyene yarasinye amasezerano yibanze nk'uko amakuru yakomeje kugenda bivuga. Hanyuma kuwa gatatu nk'uko vyemejwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu, umukuru w'inama nshingamateka ya Iran akaba n'umwe mu baganira ku ruhande rw'ico gihugu Mohamed Bahel Halibaf yabwiye ibinyamakuru vya leta ko agifitiye amakenga Amerika kandi ko Iran iguma yiteguriye kwivuna umwansi. Yabwiye ikinyamakuru ca leta Fars
ati nimba umwansi adatahura ururimi rw'ubwenge n'ibiganiro tuzosubira kandi kumuvugisha mu rurimi rw'inguvu. Amerika na Israel batanguje intambara kuri Iran kwa 28 mu gitero cya mbere cyahitanye umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hamwe n'abategetsi bakuru b'igisirikare. Ariko kuva ico gihe iyo ntambara yarushijeho kandi gukara no kwaguka bituma ibiciro by'amasoko nta nguvu biduga n'umurindi w'iduga ry'ibiciro urongerekana mu masoko. Ivyo vyatewe nuko Iran mu kwihora yaciye uravye yugara Hormuz, umuhora ngirakamaro cyane kubera ucamwo imiburiburi ibice 20% by'ibitoro na gaze bikoreshwa hirya no hino ku isi. Eka mbere gato ko tujya kuri uyu mugabo General Kayumba Nyamwasa, mbabwire ko Afrika y'Epfo amakuru ava yaravuga yuko abanyamahanga bagera ku 2,745 basubijwe iwabo. Minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu cya Afrika y'Epfo yatangaje ko nyuma y'uko Perezida Cyril Ramaphosa avuze ko agiye gukaza ingamba ku bijyanye n'abimukira mu cyumweru kimwe, abanyamahanga 2,745 basubijwe mu bihugu byabo. Byatangajwe na Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu yitwa Leon Schreiber kuwa 14 Kamena 2023 agaragaza ko intego zabo ziri kugerwaho. Ati kugeza mu ijoro ryashize imibare twatanga ni 2,745 bamaze kandi kujanwa iwabo muri iki gihe kuva Perezida yabivugaho. Bibaye mu gihe ari hamaze kandi iminsi y'urugomo n'imyigaragambyo byibasira abanyamahanga bari muri iki gihugu ibizwi nka xenophobia. Imyigaragambyo yakorwaga n'abaturage bo muri Afrika y'Epfo basaba ko hakazwa ingamba zijyanye n'abinjira n'abasohoka muri iki gihugu. Bavugaga ko hari abantu bari mu gihugu cyabo batagira ibyangombwa, bagashinja abanyamahanga kugira uruhare mu byaha no gutwara akazi abenegihugu. Bashiragiraga nini kuko Afrika y'Epfo ifite ikigero cy'ubushomeri cya 30% ndetse ikaba ituye 51% by'abimukira. Ku itariki ya 7 Kamena 2023 nibwo Ramaphosa yatangaje ko guverinoma iri gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo bikigaragara mu rwego rw'abinjira n'abasohoka. Reka rero tukiri muri icyo gihugu tujye kuri General Kayumba Nyamwasa nk'uko amakuru aturukayo akomeza kugenda abivuga, nyuma yaho u Rwanda na Afrika y'Epfo cyangwa se Afrika y'Epfo yemeye ko icyo ipfana n'u Rwanda kiruta icyo bipfa, ica amarenga yo gukemura ibibazo bya viza ndetse no kwita ku bindi bibazo bireba umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afrika y'Epfo yitwa Ronald Lamola yagaragaje ko u Rwanda na Afrika y'Epfo bifitanye amateka akomeye ndetse n'imirunga ibihuza, nubwo rimwe na rimwe kandi hashobora kubaho kutumvikana. Ibi Minisitiri Lamola yabigarutseho kuri wa 17 Kamena 2023 ubwo yakiraga i Pretoria mugenzi w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mu biganiro bigamije kuzahura umubano ibihugu byombi. Minisitiri Lamola yavuze ko nubwo hashobora kandi kubaho kutavuga rumwe cyangwa se kutabona ibintu kimwe, buri gihe hahora hari ubushuti hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo. Ati hejuru kudahuza no kutabona ibintu kimwe, umubano hagati y'ibihugu byacu buri gihe uba ari ubushuti, ari mwiza ndetse wubakiye ku bufatanye n'ubwubahane. Afrika y'Epfo n'u Rwanda byikoreye inshingano yo gufatanya birushijeho kuko hari byinshi bihuza abantu bacu. Yakomeje agaragaza ko ibihugu byombi bisangiye amateka ashaririye ashingiye kuri apartheid muri Afrika y'Epfo na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ati ibihugu byacu byombi byaciye mu mateka ababaje kuva ku gihe cya apartheid muri Afrika y'Epfo na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Tuzahora twibuka intwari zatanze ubuzima bwazo mu kubaka umusingi w'ibihugu uyu munsi byitwa u Rwanda na Afrika y'Epfo. Ibi biduhuza kandi byubakiye ku myemerere dusangiye yo kunga ubumwe bwa Afurika no gushyira imbere ubunyafurika. Iyi nama rero ije mu gihe kandi amaze igihe hari agatotsi mu mubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo. U Rwanda rushinja iki gihugu gucumbikira abafite imigambi yo kurungabanyiriza umutekano. Hejuru y'ibibazo mu myaka ya vuba hiyongereho kandi n'ikijyanye n'uruhare ingabo za Afrika y'Epfo zagize mu ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho zarwanaga ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu ririmo na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi rihanganye n'umutwe wa M23. U Rwanda rwagiye kandi ruburira kenshi Afrika y'Epfo ku kwinjira muri intambara yari irimo imigambi yo kurungabanyiriza umutekano. Yagiye kandi ku Karubanda ubwo mujyi wa Goma wafatwaga na FC 23 igasanga harunze intwaro zikomeye zari kwifashishwa muri uyu mugambi. Minisitiri Lamola yagaragaje ko igihugu cye cyiteguye kandi kuzahura umubano n'u Rwanda, cyane ko ari umusingi washyizweho watuma kandi bishoboka. Afrika y'Epfo yongeye gushimangira ubushake bwayo mu kongera gusubiza ibintu mu buryo ibihugu byacu byombi byashyizeho umusingi w'icyerekezo gishya. Nk'urugero, Naredi Pandor wahoze ari minisitiri yakiriye
abakubanjirije ati hano muri Kamena 2021 turibuka kandi ubwo Perezida Ramaphosa yasuraga u Rwanda muri Mata 2024 ubwo hibukwaga abishwe muri jenoside ku nshuro ya 30 bombi we na Perezida Paul Kagame bashimangiye intego yo kuzahura ndetse no kongera imbaraga umubano hagati y'ibihugu byombi. Kubw'ibyo rero intambwe z'ingenzi zaratewe mu kongera kubaka icyizere ndetse no gukomeza inzira zashyizweho zo kuganira. Abanyarwanda rero bazongera kandi guhabwa visa mu mezi 12 ari imbere. Imwe mu ngaruka z'ibibazo bya Afurika y'Epfo n'u Rwanda nuko abanyarwanda bagorwaga no kubona visa zo kujya muri iki gihugu. Minisitiri Amora yijeje ko bishobora kandi gukemuka vuba. Iyi nama kandi izatuma haterwa intambwe ati mukuba ati twabasha kandi gukora icyemezo cyo gukumira ibijyanye na visa ku banyarwanda bafite pasiporo zisanzwe bashaka kuza muri Afurika y'Epfo. Yashimye kandi icyemezo cyafashwe n'u Rwanda cyo gukomorera ibikomoka ku matungo biva muri Afurika y'Epfo. Ni icyemezo u Rwanda rwari rwarafashe muri 2017 kubera icyorezo cya Listeriosis. Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagarutse kandi ku mateka y'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, ashimangira ko Afurika y'Epfo yafashije u Rwanda kongera kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, Afurika y'Epfo yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha kongera kwibaka n'umuhati wo gutera imbere nka kimwe mu bihugu bifite ubukungu bukomeye muri Afurika, niba ahubwo atariyo ya mbere. Ati Afurika y'Epfo rero yatanze ubufasha mu nzego zitandukanye, igira uruhare mu kongera kandi kwibaka k'u Rwanda ndetse n'iterambere ry'igihe kirekire. Nduhungirehe yavuze ko mu rwego rw'uburezi Afurika y'Epfo yatanze buruse, amahugurwa n'ubufatanye mu burezi. Iki gihugu kandi cyafashije u Rwanda mu rwego rw'ubuzima, ubukungu n'ishoramari, cyane ko ikigo cya MTN ariho gikomoka. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko inama y'uyu munsi igaragaza ubushake bw'abakuru b'ibihugu byacu ati bwo gutangira kandi amateka mashya mu mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Yerekana imyemerere duhuriyeho ko ibiganiro, ubwubahane ndetse no kuganira byubaka ari uburyo bwiza bwo gukemura ubwumvikane buke no gushimangira ubufatanye muri rusange. Kujyanye na visa ku banyarwanda bashaka kujya muri Afurika y'Epfo, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko impande zombi zemeranyije ko kuzibaha bizasubukurwa mu gihe kitarenze amezi 12 ndetse hagashyirwaho komisiyo ihuriweho ishinzwe ubutwererane ndetse inama yayo ya mbere ikazateranira i Kigali mu gihembwe cya mbere cya 2027 nk'uko byakomeje kubigarukwaho. Nyuma rero yuko ibihugu byombi bishatse kuvugura umubano hagati ya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, bivugwa ko nk'uko ndetse na Olivier Nduhungirehe bigarutseho ati harimo ibibazo bijyanye no kuba iki gihugu cyaracumbikiye abantu bagiye bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri abo ngabo hakabamo na General Kayumba Nyamwasa. Bivugwa ko General Kayumba Nyamwasa nyuma yo kumva aya makuru yaje kugira ubwoba bukomeye cyane, ndetse abari muri Afurika y'Epfo bakaba banavuga ko ashobora gutangira gutekereza kuva muri iki gihugu akashaka ikindi gihugu, kuko ati niba ibihugu byombi bigiye kujyana umubano mwiza ufatika, ati birashoboka cyane ko ejo habaho no kuba bashyira mu bikorwa za mpapuro zo kumuta muri yombi zikaba zakubahirizwa na Afurika y'Epfo. Rero ni ibintu bigomba kumutera ubwoba. Akaba rero mu by'ukuri bivugwa yuko abo mu ishyaka rya RNC ntabwo basinziriye na gatoya. Hanyuma rero reka duhindure ingingo turebe n'andi makuru bakomeze kugenda avugwa. Mbabwira ko Tanzania makuru aturuka muri iki gihugu iturangire mu burasirazuba bw'u Rwanda nuko Tanzania igiye gufungura ikibuga cy'indege cya mbere kinini cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nk'uko amakuru abishimangira. Hanyuma rero kandi amakuru akomeza kugenda ashimangira ko guverinoma ya Tanzania yatangaje ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Musarato kiri kubakwa mu murwa mukuru Dodoma kizaba aricyo kinini cyane mu buso muri Afurika y'Iburasirazuba, kizatangira gukora muri 2026 nyuma y'imyaka 4 umushinga wo kucyubaka ushyirwa mu bikorwa. Ikibuga cy'indege gifatwa nk'umwe mu mishinga minini cyane ya guverinoma ya Tanzania igamije kuzamura urwego rw'ikorezi rwo mu kirere. Ni ikibuga kizuzura gitwaye arenga miliyoni 330 z'amadolari y'Amerika ndetse nicyo cya mbere mu bunini mu buso mu karere, ndetse kizaba kandi giciye ku cya Jomo Kenyatta cyo muri Kenya, kuri ubu gisanzwe aricyo kiri ku buso bunini cyane mu karere. Gusa nubwo mu buso aricyo kinini cyane mu karere no muri Tanzania, birumvikana ntabwo kigenewe kwakira abagenzi benshi cyane ku mwaka, kuko gisa n'igihariwe umurwa mukuru wa Tanzania Dodoma mu rwego rwo koroshya ingendo zijyayo, kuko icyo gihugu gisanzwe gifite ikindi kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Julius Nyerere gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi miliyoni 8 ku mwaka, mu gihe icyo gishya kizaba ari miliyoni 1.5.
Minisitiri w'imari wa Tanzania Ambasaderi Hamisi Musa Omar yatangaje aya makuru nyuma yo gusura aho icyo kibuga kiri kubakwa, agaragaza ko imirimo myinshi cyane y'ibanze irimo umuhanda indege zinyuramo n'ahaparikwa indege yamaze kurangira. Yavuze ko uwo mushinga watangiye muri 2022 ku bufatanye bwa guverinoma Tanzania, banki y'Afurika itsura amajyambere FDB n'ikigega Africa Growing Together Fund AGTF, ugamije guha Dodoma ikibuga cy'indege kigezweho gishobora kandi guhangana n'ubwiyongere bw'ibikorwa bya leta, ubukungu n'imibereho y'abahatuye byongera uko umurwa mukuru ugenda kandi waguka. Kubera ko Dodoma ari umurwa mukuru w'igihugu, byari ngombwa ko igira ikibuga cy'indege kigezweho gishobora kandi kwakira ubwiyongere bw'ibikorwa by'ubukungu, ibya leta n'iby'imibereho y'abaturage. Icyiciro cya mbere kirimo kandi kubakwa ibikorwa remezo by'ingenzi by'ikibuga cyamaze kugera ku kigero cya 87 cya 86 n'ice 86%, byubakwa mu gihe kandi icyiciro cya kabiri kirimo inyubako z'abagenzi, umunara uyobora urujya n'uruza rw'indege ndetse na sitasiyo y'abashinzwe kuzimya inkongi n'ubutabazi kigeze kuri 75 n'igice kimwe ku ijana. Ambasaderi Musa Omar yagaragaje ko nikimara kandi gutangira gukora kizafasha kongera ubuhahirane bwa Dodoma ndetse n'ibindi bice bya Tanzania ndetse n'amahanga, gikurure ishoramari rishya kandi gifasha Tanzania kurushaho kugira ijambo mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere muri Afurika y'Iburasirazuba. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Musalato kiri ku buso bwa hegitari 2500, kikaba kandi kigiye guca ku cya Jomo Kenyatta muri Kenya kiri ku buso bwa hegitari 4000, kigakurikirwa n'icya Julius Nyerere muri Tanzania kiri ku buso bwa hegitari 1000 nk'uko amakuru abishimangira. Reka duce kuri aya makuru mbabwire ko mu Rwanda impamvu u Rwanda ruhabwa inguzanyo byoroshye. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yatangaje ko u Rwanda rworoherwa no kubona inguzanyo zihendutse kubera imicungire myiza y'amafaranga ruhabwa no kuyashora neza mu mishinga irambye kandi yunguka. Umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari 2023-2027 ugaragaza ko inguzanyo z'amahanga zizaba kandi zingana na miliyari 1,974 n'ibihumbi ijana by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe kandi ingengo y'imari yose ari miliyari 7,000 ndetse na miliyoni 796,300. Minisitiri Murangwa aherutse kubwira itangazamakuru ko inguzanyo igihugu gifite hafi 90% ari zihendutse ku buryo zizishyurwa mu gihe kirekire kandi ku nyungu nto cyane, bivuze ko kuzishyura bitazaba ikibazo. Inguzanyo dufite hafi 90% ni inguzanyo wiguriza uyu munsi ukazishyura nyuma y'imyaka 30 cyangwa 40. Icya kabiri bikaba bifite inyungu iri hasi cyane. Inguzanyo nyinshi dufite inyungu iri kuri 0%. Hari izo dufite ziri ku nyungu ya 0%, hari izo dufite zirimo 0.2% n'iza 1%. Ni amafaranga mu by'ukuri ahendutse cyane, ati niyo mpamvu twibanda ku gufata inguzanyo zimeze uku nguku. Yavuze ko u Rwanda rushyira imbaraga mu gucunga neza ubukungu bw'igihugu, ari nabyo bituma kandi rukomeza kugirirwa icyizere no kongera guhabwa izindi nguzanyo. Minisitiri Murangwa yagaragaje ko amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo birimo nk'ibibuga by'indege iyo ashyirwa mu myaka myinshi, igihe cyo gutangira kuyishyura kigera ibyo bikorwa yakoreshejwe byaratangiye kandi gutanga inyungu ku buryo kwishyura bihita byoroha. Ati amafaranga rero iyo uyafashe ku kiguzi cyo hasi cyane ukayashora neza, ati kutayafata nibyo byaba ari amakosa, ati kurusha uko tuyafata nibyo bidufasha ati gutera imbere. Ahubwo ibihugu byinshi biba byifuza kubona amafaranga nk'uko tuyabona, atariko bikagorana kubera imicungire y'ubukungu. Twebwe navuga ko ari amahirwe dufite, ariko ni amahirwe tuba twakoreye, tuba twagerageje tugucunga ubukungu neza, bigatuma kandi tugira icyizere nk'uko ati mwabivuze, ati tukabona kandi amafaranga yindutse meza kandi tukayashora neza, tukabona iterambere ku buryo nta mpungenge dufite ko hazaba ikibazo cyo kwishyura ayo mafaranga. Muri 2025 umusaruro mbumbe w'u Rwanda wazamutse ku kigero cy'9.4% ugera kuri miliyari 23,387,387 uvuye kuri miliyari 19,000 ndetse na miliyoni 918 wari uriho muri 2024. Minisitiri Yusufu Murangwa ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, akaba rero aribyo yakomeje kugenda agarukaho. Yavuze ko ibindi bihugu rero birimo ibisaba inguzanyo bikazimwa kubera imicungire mibi y'ubukungu bw'ibyo bihugu muri rusange. Reka duce mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwira ko ibitero bya drone byongeye
gukubura by'umwihariko mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ariko muri Kivu y'Amajyaruguru za Rucuru biravuga ko ari ibitero bya drone by'ingabo za coalition, ni ukuvuga FARDC, FDLR, FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'imitwe itwaje intwaro ya Wazalendo, bakaba rero baramutse bagaba ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage n'abasivili muri rusange, ariko mama 23 bicaye ku mvugizi wabo Lawrence Kanyuka akaba yavuze ko yongeye gusaba imiryango mpuzamahanga gusaba ko agahenge kemejwe ku mpande zombi kakubahirizwa, cyangwa se mu by'ukuri nabo bakarushaho gukomeza kwirwanaho. Atariko kandi ikindi ni uko abasivili aribo bakomeje kugenda batakariza ubuzima muri iyi ntambara. Reka mbashimire cyane, mbifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza n'icamunsi cyiza muri rusange. Turaza gusubira mu makuru masaha